Ewom se mre bi atwam. Ye to aba na ye tete sansam no bi de. But kamea ye say beginning 2017 bad Mrs. Sabri no. Kamea ye say abato bi a yehunu no. Abato no ko wie violent. Abato no wie a ye bete se moja ahwiagu. Ye bete se obi ho aka. Ye bete se yabro obi. Ye bete se bibia sei. Ye bete se yahye niema. Ye bete se ye di bone ahodo bebre. Ewa abato no a esesenka eye a simple civic duty. Abato keke mako medilai so yate me krata ama me mato maba me wie ya me ko me fie ana me ko me baabi nanso je say Ghana abato dane free sa kwan so kwa akoye violent wo ho enom na the recent one emono tweawo de see ya enchere ye kura eye Ablekuma North runoff a ba so nanui enam ne esi ye nti National Peace Council womo de krata ababonten a womo kasa se ne ekoso no antwa ye ebura ye boro nkrofo ene enieden ne atutura sem bia ye de wura abato no mu no yankoye ewo ho enom. Apart from womo ekasa womo kasa tia no sabato no mu yehunu semtrofo a ye boro womo yehunu former minister ye boro no ena yehunu niema bebrea ema beja esi ye ewo abato no emu na anopai a ye kasai ehu enwanwa se ye to aba na prosini a onye prosini keke oye prosi pani because o twa ne rank na oboro inspector rank oboro so na tsa oye prosi pani na onu yi ni nsa ewa abato ase ede abo nsemtroni asom eya asama enwanwa entai nsi ewo ye manyimu se bedwa mu saa ubehu se prosifo eboro nsemtrofo se na wei ama sese Ghana fo bebre ka se ene say there's abato sia ana abato bi ba etwasa metena me fie efi se menko no bi sabe na trutrasem odi aba meme so enti etwase mehwe me hu ye ewo ho nanso ne aye kan nyina abusuafo enye nnora nko ade na asi o ebi asi yen share dan tumi nya ho bibia enti no ya ba be ya de bi se eye normal enti dey say abato mu se okoye basabasa that day no a ena ye beka ho asama kan ye ka wi a asa ya boro wa ya boro upira ya wapira bibia ni ho a ye betime ede ayewo edi enti American sa afi 2019 ayawa so West War gone by election eba ye hunu se nkrofo bi ehye soldier for ntade ehye national security for ntade ede kwa abato na se ekoye basabasa etoto atuo ewo ho prepare eye ebro emrahye badwani ekra Sam George ye bonasom ewo sabato no ase sabato no mu achi abaya no ho ete commission se yenhwehwem mu a ewie ye ema commission no ede ne mu aye ebaye emuaye a ebaye no ekire niema bi a yenye bepem ne sa niema no se ye de ye adwumo se yamfa nya adwumo hwete sam ye hunu hwe ewa akire enti de epira ye pira de wu ye wu de ayebona som kwa ya mpaneshi obi a enti no ya fa omo ho adi ena yete ye baabi. Fast forward to 2020 general election yeto aba no anopa ye hyase asondwemu na yeto aba no anumira yeto aba na wi a ye bobo no afi na abato no agi oman mu miamia ebinom a ewo ho enom na ewi ase no aprosifo ama ne bo kire se Ghana fo nipa mako enum ena ohwere won kwa ewo civic duty abato keke ye koto aba obi ankita tuo obi ankita sekan
enso yeto aba wie ya nipa num awu wotwen ho a wonte ase se adentre se basa abato keke etwa se nipa wuo ewa abato emu eno enso yewie ye no na nipa enum Ghana fo num ena awuo edum kono ena oprepraye ewo electoral area ene constituencies bebre enkankan ene Techiman South ho ede no basabasaye esi ho enom eno nso aban ya wo ho amanfo kan ye aban te committee o aban no anfi wante committee ana ne braso NDC for the year campaign say wo mo ba wo mo behwe na ya hwehwe ewuo no mu na ne ese mpatade ye de amano de ese asotwen ye de amano wo mo de hye wo mo campaign mu ewo wo mo manifesto mu ofa NDC manifesto a aban no ekan wo mu se wo mo ba wo mo behwe sa electoral violence a esi ye 2020 no mu ye to aba wie ye NDC na awe ne akonwa omampani ekan se owura dampare won hyase na onhwehwem se obahwehwem o se wonhwehwem o kwansima ene yesi yeyi dampare adi wie na yede yohonu aba obaye yentehwe eka nanu adaya ena omampani asan aka bio se IGP ema na ho nye hare na yehunu dia etua saade no emu esan se nkrofo di saa bone no a yenye wo mo hwenti no eya ye nipa no bi de obi asora na oye bibi 2021 ejira entokwa bi esore ho ema etututuo bi koye nipa bi wuye ene ne ekeka ho eno de ewom se nya abato na de ba ye de nanso e kame aye se aprosifo asojafo ana oman mu nipa kuo bi ne adwumayefo bi omudi bone se ya yenkanti no eno so saa ewi ase no ehye nipa bi kutupa ema omo eye enema no bi saa ewo ejira ema kaka nom nyina na mu a owuye ewi ase no yante eho ehwe enti ye bisa se aden na abato keke eya adane mujahwiegu ewo man Ghana mu aden na se yese afe emfie nan aso yenkoto aba na mekoto aba ese mekwa meyam hyehye me anka ye omanadwuma mada sore yese na ye to aba mafa me card makodi lie aduru me so yate me krata ama me matoma ba me komi fie adenti ese ade wei edane mujahwiegu ade no babia epeja ba no se ya nhwe ne yanka hu bibia ebeduru mrebi ye so ano a enso enti ebre no ne enne ewosa ye ka ho asem ebra yebetindi aka sa asem no eye enne ye bisa se enema ye de boye ho ensafo hene se yende ye ya asundwe man Ghana ye peaceful country peaceful democracy ene sa neema no ewo hefa ede na asie afei ye bambo adwuma NDC ti akonwa so yi bambofo nyina ye NDC fo MPP ti akonwa so a security ni nyina ye MPP fo adenta ye neema saa in real sense ensese ye hu ni saa enti say aprosifo monso mo kire se mo ye professionals was say military mo kire se mo ye professionals was say all the security agencies no mo kire se mo ye professionals you don't serve a particular party but mo serve a government of the day government of Ghana ena mosom aban na monsom party a odi aban ewo oman emu na sada meka ye no esanze obi aye saade no a yenya ne hwinti no eya kame akwakoye se sesei de obi atime eye nea ope na we nyina ye kan ewase ewo ba bi efiri nneema na sisi kyerepone ebisi ye akwatia by election ebisi ye akwatia by election aba hoyi enye we ni the first time akwatia ediasi pen by election abapen na yehwe ni nyina da emu nsem no se dia ya esi ekro enti abusuafo dia ye kan say our security agencies munya professional because me I don't understand mentia say ye bro hawa kumsen na police fo gina ho and in fact
Sa batwo we ase ene ye de police for bebrebe call ye pa. In the first place call police for no call ye no. Omo call ye den. They were there to protect life and properties. And kwani japade ho ban na ye kobo. Na ye bro obi na police for gina ho ehwe. Ye bro obi na aprosifo ayedi ye de yensa agu yebo ye de yensa hwehwe ye botom na ye gina ho. Ama aprosifo hu ehu kura ntimi ammo nipa no. Nipa na ekọ ho no ye nsuro aprosifo. Na ya yenhwe han ama saade akoso. Eye shameful say o man Ghana at this time of your democracy enema basabasa enema bodamfo we yehunu bi ewe ye democracy mu ene ye hawa kumsi no entie bia ye wo de but ochena betima ye wo ochena betima ye wo nua ochena betima ye wo maame ene asi Ablekuma North ochena betima si takwa ochena betima si takrade ochena betima si techiman ochena betima si baabia ade na ese yesoso we niema etese so se wokoto jataba ede na ba fie na friend say your crack to a onyina e na behu se oye jata ana oye sebo anano na ye wo vigilante groups e wo manmu ya ye mra se ye ntwam ye ngu sa ko no nyina e ba ne sen e na nanu yi se de si nanu yi NDC for senya wo mo a MPP for senya wo mo a enti ye hwan mo a sabe mpredua sampanifo manimu a wo mo a camera da wo mo so ye hu se wo mo na edi sa adwuma wei ye buru nipa ye wei no sabe o wo mo sori firi nsamampom ne baaye wo mo nya nkrofo ye no mo na tifie abusanfo ba bi o man na duru no eniema wei ma ama o man mu ehu o se ya nhwe ya ebeduru mrebi ye de adaka be kwa koso se ye nkoto aba na ye nya nipa efise obi abetu ni bafo efise obi abeya hweye menkoho na obi akobumi na mu menkoho na obi akoto mituo enti sanyema we a ebobo ba no muma yenya hweye ewo ho anye saa aduanom ebedru mrebi no yeso ano a enso MPP senya wo mo an NDC se wonya wo mo an eye hwan mo a enti apresi for the crat aba abonten ba me feel say apresi for crat o mo de aba abonten ye cosmetics ye ka say ye cosmetics a ye bibia ma ya hwekeke ye de katakata nema so keke ugina hompo nipa na ya ade no kwa wantimi anche no afe na mo tro brofo abeka kire ye say mo be ya nhwehwemu na mo ache obi a odi sa adwuma no in the first place na ye si ano ebeyeye anase na ye si ano enyeye we nyina ye nema e kire ye sinto a ewo ye bambo mu sinto a MPP ne NDC de mayen ewo man we mu ne ekoso no enye suban papa ne ekoso no enya de papa NDC ne MPP ya bremu NDC ne MPP ya bremu oton ewo man we mu ya bremu nienti a ya bremu ne se ye kosalai na ye to aba mamu a ni aye ahwehwa ne se mode mpuntuo bebre yen nanso ye hu se mo ba enye no na mo dwen ho kwan a mo bekita tumi no eno nko na mo dwen ho ya bremu ene abato ase ntokwa MPP na NDC ye to aba bia wo de Tracy yemfa dada no kranto nchen kire ponenom de ne ekeka nyina yemfa nto nchen na wo de yenkan firi 2019 2020 ebinsi da say ye to aba Ghana na nipa num awuo adente ese basa ye nyina so ye Christopher ye nyina so ye nkramofo ne onye Kristo ni onye kramoni kura o gidi a osom aden MPP ne NDC ye de wiase nyina mamo ye de Ghana nyina mamo NDC ye de Ghana nyina mamo se munni o man so a ebedu mre bi ebefono mo mo be shatse aye nema mo akora ne sabe mo de muti be pempem be yete sa de munni ani a mo de hwa ade MPP ye de Ghana nyina mamo party bia se onko biem ya dana hyemonsa
Ebedru mrebi monko a muntimi mu oman no. Why are we doing this to ourselves? Yeko ye fear, ye ne MPP na ndisi fo nyina na yete. Ada na ye fie ho de yenko. Na ye de adaka besiwo se yenko to aba, afi na ye kokko. Ena last one, me di wie. Mentiase nie ntia ye to aba wa kwatia. Obi te say how akunsen. O constituency. Kaswa area ewutu senya. Kaswa area honum. Ehona ye o constituency. O kopeden ewo Ablekuma North. O kopeden ewo ho. Because o party wo mpanimfo, o party wo anamsini ewo ho. Mu o party chairman wo ho. Ne vice for mienu enu achi all the position ewo ho. O kopeden wo ho. Ye beto aba by election na party for na swankrofo every other constituencies na ye do omukọ ho no mo do omukọ koye den senya adwemmone na wo mutimu a mo de saafo no kọ ho ekokoye den eye saafo no na ekọ a wo mukodi nsamone no efise akwatiafo Ablekuma North for mote no unhunu se Ablekuma North NDC ni ene Ablekuma North MPP ni wo mo de ntokwa abom because anya hwe no wo mo no wo ye anuafo obi nua ewo ha obi nua wo ha enti no MPP na NDC e wo Ablekuma North wo mo ye anuafo wo mo kɔ hɔ mkɔ ntokwa no wo mo ye nkrofo a ye soa wo mo ye to aba wo Ablekuma North na ye soa nkrofo fi tamale abese kɔ Ablekuma North wo mo kɔ ye den wo mo di ni register no mu wo mo nye registered voters wo mo nto aba wo ho enti party for no sa nkrofo na ya mo do wo mo kɔ no mo do wo mo kɔ kɔ den MPP yebi NDC yebi mo botaye ne sen yesra mo adabraka wanya bibia ama wase a ye mo ne kro no se mo anya mo ama Ghana ntumpo na yesra mo ya sondwe kakra ye wo no mo ma ne ntena hoda eno ne ade a ye pe na eno ne ade a ye ka ho